Assalomu alaykum do'stlar, жалпы YouTube ko'ruvchilar, Olam Qovar kanalımızın qattалушылары, алыста иштеп жүргөн биздин мекендештер, амансыздарбы? Жалпыңыздарга ноокаттан салам айтабыз. Бүгүн 2024-жылдын 19-май күнү болуп калды, апта күнгө жекшемби. Сааттын жебеси 8:51 достор. Сиздерге мына ушул ноокатта чөп базарды бер тартып өтөйүн. Мал базарынан азыр чыктык. Чөптөрдүн баасы кандай болуп атат? Беде пресс, саман пресс. Bir sıra tartып өтүп кетели достор. Каналда сөз түрдө каналга катталып коюңуздар, лайктан басыңыздар, колдоону көрсөтүңүздөр достор. Ар бириңиздер лайктан басып коюңуздар, аябай. Беде сатылдыбы? Канчадан кетти? Домлали 2 талдымады. 330дан сатылыптыр достор, биринчи орун. Биринчи орун төм оюн. Беде достор. Көрдүңүздөр. Уже беде сатууга чыкты. Орумдар сатууга чыгыптыр достор. Чөп орум башталды. Бuyakta başka ekan. Kançadan satıldı akan? Kançadan aldınız akan? Al elek minik emey. Kançadan akan? Beni tartmayla koştum. Yok sizde o tartmayım akan. Kançadan aldınız? Bilmeyim al elek. Oldu. Ana dostlar, har qanday adam var, biri tart deydi. Biri tartpa deydi. Bede kançadan ekan akalar, bir aytып коюңуздарчы. Ne qanday bu? Qancha? Bedeni egasi kerak. Ha? Egasi kesin. Boshqa bir mashinasida o'tirasizlarmi? Молодец sizlar aka. Aytpadim, mына shunday dostlar. Hem qo'limdan kelishicha bilib bereyim degan, biroq birinchi o'rinning bedelerini bildik. Nesi o'xshaydi. Qaysi bir sizdenmi? Жаңы орын ба? Жаңы орын. Төм ойын. Курук ака зор. Төм ойындыкы? Кара суу. Кара суу. Канчадан бул? 400дөн. Куруп калыптыр, жакшы эле экен, а? Зор ака. Биринчи орун. Биринчи орун дейт. 400дөн. 50% гүлдөгөн. Алыстагылар көп номерин сурайт экен, номериңизди бересизби? Кереги жокпу? Барбы? Ютуб алтам да мен. Машинадабы? Болду, тартып коюн, а? Мынайга достор, чөп керек боло турган болсо 0557 менен 90 22 22 деген номерлерге байланышып, ушундай жаңы орулган беделерди алсаңыздар болот. Баасын деле көрдүңүздөр. Бул да жаңыбы? Экөө бир, а? Бул да 400дөн. Кичинекей бирок. Oldu. Soğudanızlar diyorsun. Mına çöp pazar dostlar. Ak çöp kançadan ekan bilbediniz mi? 250. 250. Darhan deydi aka. Pul da şal mı? 250'den. Oturgan bedeniz kança ekan? Taqsir, assalomu alaykum. Tazagı? Sizden emasmi? Kança ekan bilbedingizmi? Jön aytsangiz. Чында да шундай экен. Базар акыйладан берки. Ha? Ana. Şu albayım aka, tartıp жүрөм YouTube'ga. 580 degeni көрөйүлчүм, YouTube'dan кандай чыгат экен. Канча экен бул? Беде, тақсыр сизденби? Сиздики бул саманбы, жарпабы? Саман окшойт, а? Канча экен бунуңуз? Саттыңызбы? Taqsir, sattыңызбы? Kançadan? 300. 330. 330 deydi dostlar. 330.
Так, достор. Бияққа өтөйлүчү эми. Ошол жака барайлычы. Мына жерде мындай казыктар дагы бар экен. Алам дей турган болсоңуздар, көрсөңүздөр болот экен. Жок катып калыптыр. Siz turgan bede kança taksir? 300. Boldu. Hazır barabız. $300 dedi. 300. 340'a. 340'dan oldu. Taksir. 340'dan boluptur. 340'dan boluptur bede. Bede. Sizdikiçe o. Selamünaleyküm. Taksir. Bu Esparsep mi neli? Esparsep. Kaça bu? 220. Nokat kılık şey ta? 220. Bunun neyesi yok ekan. Qanchadan bo'ldi bu qo'ylar jamlar? Bedey bu. Yedi aralar çok. 400 so'mdan. Ana. Qo'zlarga oldingiz. Ha, korklardan. Yaxshi. Nega? Do'stlar. Nega mana shu temi biraz qisqacha bo'lsa dag'i bağlardı bilip verdik. Ondan kelişince çöp dağı negiz az kiriptir. Bugün ertemeyen öte azını biroq azıcık işine hem bir iki portlar kaçılıp kaptır biroq oşonday olsa da az. Kanalda birinchilerden bolsanız like'tan basıp kanalga söz türde подписаться knopkaсын basıp bizge kattalıp qo'yingizlar buyursa sizlerge dagı aldı da yaxşı xizmatlarınızды ötөp turabыз. Keyinki çağrıştan jolukkanга чейин.